Zašto je ovo specifičan problem marksističke analize? Zato što je u onom što se naziva neoklasična paradigma nije nijedan faktor proizvodnje istaknut. Tamo je količina neke robe određena kao funkcija svih elemenata. Kapitala, rada, zemlje i koje god. Dakle, neoklasična paradigma nema ovaj problem, ove distinkcije između produktivnog i neproduktivnog rada, zato što je tamo sve produktivno. U smislu, rad dobiva svoj dio proizvoda s obzirom na uloženo, kapital dobiva svoj dio s obzirom na uloženi kapital, zemlja dobiva svoj dio s obzirom na nekakvu zamišljenu plodnost zemlje. Dakle, dobiva povrat u kvantiteti, u ukupnom proizvodu. Odatle ta ideja da su svi faktori proizvodni, ako možemo sad samo na trenutak pogledati argumentaciju sa druge strane. Ta ideja je zapravo u nekom historijskom objašnjenju zapravo poopćavanje ideja koje je engleski ekonomist David Ricardo razvio specifično za poljoprivredu. To je dakle ideja opadajućih troškova proizvodnje. Ricardova ideja za poljoprivredu, on je naime imao radnu teoriju vrijednosti kao svoju bitnu, glavnu, temeljnu, eksponatornu matricu. Međutim, kad je razmišljao o poljoprivredi, onda je vidio da se tamo stvari događaju na drugačiji način. Dakle, vidio da postoje različiti komadi zemlje u Engleskoj i da oni variraju u plodnosti. I također je vidio da, s obzirom na uložena sredstva, da što više ulažemo, što više sredstava ulažemo, to ćemo dobivati više proizvoda, sredstava u smislu rada i oruđa. Dakle, što više oruđa imamo, što više rada uložimo, to ćemo imati više outputa, više proizvoda povratno do jedne točke, kada zbog, naravno, ograničene plodnosti zemlje, kada će svaka dodatna jedinica uloženog rada ili uloženog sredstava, u smislu oruđa, davati sve manje i manje povratnog outputa do određene točke kada će povrat outputa s obzirom na novo ulaganje biti nula i tada će doći do opadanja. I to otprilike, dakle, to otprilike izgleda ovako, recimo, to je graf koji zapravo označava na dvije osi odnos između dakle, imamo određenu krivulju i sad ako ovdje imamo, recimo, ako na ovoj osi je označena ukupna produktivnost, a ovdje recimo jedinice rada, ono što se događa je da, dakle, mi ulažemo jedinicu rada i svaka nova, ovo je najprije jednakostranični kvadrat koji se sve više smanjuje do određene točke gdje zapravo svaka nova jedinica ne daje nikakvo povećanje novog, u smislu novog proizvoda. Ovo je TP kratak za total product, dakle ukupni proizvod. I dakle, kada bi se ovo nastavilo, mi bi ulagali novu jedinicu rada, ali bi output bio sve manji i manji. Dakle, na ovoj točci se dalje ne isplati ulagati novi rad. I to je ono što neoklasična paradigma zapravo pretpostavlja za sve, da svi faktori proizvodnje su podložni računu granične korisnosti. I onda iz toga naravno proizlazi da, budući da su svi faktori proizvodnje podložni ovom računu granične korisnosti, da postoji nekakva
s obzirom na njihove prirodne karakteristike, njihova prirodna svojstva, da postoji recimo za određenu ekonomiju granica proizvodnih mogućnosti. Dakle, to je tipičan primjer sa puškama i maslacem. Recimo da su ovdje puške, a ovo je os X prikazuje označava maslaca. I onda, dakle, svako društvo se može izboriti da li želi imati jedan maslac i dvije puške, ili možda je ovo možda neko ratoborno društvo koje bi rađe imalo dvije puške i jedan maslac. Dakle, moguće je iz analize granične korisnosti iskombinirati ekonomiju tako da društvo na određeni način ima ili jedan tip robe, jedan tip dobra više ili drugi tip dobra više. Posljedica koja iz ovog proizlazi jest, ako budete čitali, nadam se da hoćete, Samuelsonov poznati udžbenik ekonomika koji je do sad izašao, 20 izdanja, dakle izlazi od 50. godina na ovamo. Neće više. Neće više. Da, mislim da više neće. Ima i drugih, zapravo on više nije napredovaniji. Uglavnom poanta je u tome što je sama razina proizvodnje tehničko pitanje. I sam sam to zapravo kaže. Evo dakle njegova poanta otprilike, evo ovako izgleda kapitalistička proizvodnja, to je tehničko pitanje, ovo je ono što možete učiniti sa određenim tehničkim faktorima. Pitanje preraspodjele se odlučuje, kao kaže Samuelson, ili na barikadama ili na glasačkim kutijama. Poanta marksističke analize je da se i pitanje proizvodnje odlučuje na barikadama ili na glasačkim kutijama. Dakle, sa marksističkom analizom, dakle, s ovom radnom teorijom vrijednosti, politička dimenzija u smislu borbe oko nadnice, borbe oko stope eksploatacije itd. Ona je, dakle, ta politička i društvena dimenzija već upisana u samom sistemu proizvodnje. I za Marksa ne postoji ovaj ahistorijski tehnički moment koji se tiče ekonomije. Dakle, ne postoji nikakva ahistorijska, neutralna tehnička analiza nakon koje ćemo mi odlučiti prema nekim našim preferencijama. Već na razini same proizvodnje pitanja su politička. Ne? Dakle, već na razini odnosa između poslodavca, vlasnika proizvodnih sredstava i radnika, taj odnos već za Marksa i kasnije za marksističku analizu, temeljen na radnoj teoriji vrijednosti, taj odnos je već potpuno prožet političkom dimenzijom. On zapravo implicira čitav niz socijalnih relacija koje su ili direktno vidljive ili ih se može dešifrirati kroz analizu. I naravno on za sobom, s obzirom na način na koji će ta borba biti u konsekvenciji riješena, odnosno s obzirom na način na koji će taj društveni odnos biti formuliran, taj odnos između rada i kapitala, sama ta formulacija za sobom onda također povlači čitav niz političkih implikacija.